بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Wanaama watukufu masilamu ahbaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nkouri dunga uharmaze darsa zinu Mwenyezi Mungu dumtukuzani hun duniani na akhira insha Allah, amin. Nashukuria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarinika tawfiki hamanda yinu riwasili uharumwa emikonsi ikawe demikonsi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume alayhi salatu wassalam. Usiku wa leo unu ngarinji yao harma darsa ya nyumeni karjaransi ya tafsiri sha warsudore hanyambavi. Usiku wa leo ngarjo harma qissa ya alhabibi Muhammad alayhi salatu wassalam, ngarjo harma qissa ya mtume ikao ngarju wao sonsi pia uka mtume yeshiumbe hamandasi, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakahamnika daraja ikauze daraja hizo kajazinika mritso kawonsi pia rangu min awali Adam hata jeuhonre omuso wahe dunia. Basi ngarinjao harmaye qissa ya mtume wa hatu mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Iyo de maudhu ya hatu ya leo de qissa ya alhabib Muhammad alayhi salatu wassalam. Ibeshelwa na mtume alayhi salatu wassalam annahu qala li Jibril, mtume wabukaya zibeshelwa kwa Jibril hajahabi ya mtume ambaka ya Muhammad, ewe mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haumbu bahari ikawe bahari hiyo ngiyo fungwa jabalil parao jabal Qaf, wa fil bahri naharme bahari hiyo ngabo mfi ikawa zefi hizo yusalli alaik ngazi husalli yao mtume alayhi salatu wassalam. Basi haina mrikao hende yasihe zefi hizo nguto paralize directement, haina mrikao haroha yende yasi heze mfiizo ngutso paralize wakati huo nda uo akwa hizo ziumbe ikao ngazi tasbihu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ujoukaya haini bairuyo nsife Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya yumba iyo ngefanyao adoration dukanga hii tasbihu Mwenyezi Mungu, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kabati mbahiru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya yiumba itodo tokaya nge tasbihiyo Mwenyezi Mungu, lakini kartu ujua enga ambao je ngaro nawe mirila wakati ngedi sao hata ngabedungo ila ngambao kartu ujua sheila zilazo nsipia akwa yode Qur'an de yakaburabe ukakabati mbahindu yaumba ni Mwenyezi Mungu itodo tokaya ngevumbu wao Allahu subhanahu jalla jalalu ngefumbwa Mungu hapa kasisi nyinyi wanadamu ndaka mtufumbwa Mwenyezi Mungu yo problemu ya hanya ukabo nyidem njanza usaone ya mumbani shaezi umbe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yazuba zonsi pia ngazifumbwa Mungu. Basi mrenda harmwe bahari yinu yenda yafanya yasiheze mfizinu yabo
uko shalal andokaya ani nguredo handicap katudis omhono lako tudis chango ko hamabu wakati ula inu ishara hamba hadhihi ishara ila anna al-abd idha salla ala Muhammad inu ishara ukayaka mruma ikamruma wa Mwenyezi Mungu hasalia mtume sallallahu alayhi wasallam sibahi hardiha swali salatul khamsi aswali ze swala zonsani bil jamaa hazi swali wakati wazo jamaa yanju min aidi zabania ngujovuka harumaye mihono ya hema komando mwasi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikawa malaika wanu ngawa malaika ikawa malaika wao watsomba ukaya nyinyi malaika tu ya adhab ani kwati na rehma kama ukanga mjusomru mumtiharmo mro ne kemru ngujoka ushemeza mshemezo tsoka wonsi pia chabo bango msisao wa amri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala basi bashara ukaya annahu lamma nazalat hadhihi al-aya anagwe aya inisihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina basi ragwe aya inisihi abaka sahaba para sonsi pia garim juwao sayyidina Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ibn al-Khattab hadisa ulila basi hadisa ulila baka Umar radiyallahu ta'ala anhu faqala lahu an-nabi mtume hamwambia ukaya ema na hindi nibo sayyidina Umar ani ulilao ma yubkika ya Umar erongo hindini ndio tuongeza ulilao bo sayyidina Umar wa sayyidina Umar hamba ukaya abakani hamba zinliza unga zinlizao ana kuntu fi ziyada min dinina fa idha kamula fa innahu la yakmulu shay'un illa an-naqs amba tikaulidili ukedini hatu ani ngai yenjezao ngai developer na wenjeza ndongo lakini ekamba hindu isai kamiliha yabo kabajaba kindongo to dotwaga hapa baki ukaya ngebungu zao faqala alayhi salatu wassalam mtume alayhi salatu wassalam haba ukaya sadaqta ya Umar wamba kweli auka ajaba ukaya usikuwa leunu al-yawma usikuwa leunu akmaltu lakum dinakum timkamilishizani ye dini yahanyu yonti pia wa atmamtu alaykum ni'mati mtimizizani ye neema yangu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa raditu lakum al-islam dina timridiyani uke dini yode dini yahanyu ka mwedeni hata mjamfeniyo bahe aya yinu yakauliza sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu amba ngarjoka ya izamangazi ngazendao heno wakateza mazendao abo umuri ngwendao basi aya yinu yonesa ukaya isihinda ngiambla kwa aya yinu sihi usiku wa juma usikika wa mtume alayhi salatu wassalam hakaya wa haruma ya haji alwada hujjatul wada ni de haji ya kaulaha sabadir de haji kao baada yabo ani kaja haji tena basi aya yinu isihi aya yinu baada asri yawm aljumaa baada wa rasal ila asiri wa usiku wa juma fi hujjatul wada wa haruma haji ya kaya yundo haji mtume alayhi salatu wassalam ya kaulaha akabaada balaka jafanya haji tena waqifun bi arafat akahimi harmal jabali lipara wa arafa haina mrienda makka nguono le banda hilo baadaye kaolo jinji halisi ahimi haruma ye mnyama wa hahe au haruma ye ngamia ya hahe hakaza hau usimbishi yae omhono wa hahe ujuma ila ngamia ya hahe basi fanazala Jibril alayhi salatu wassalam Jibril hamshishi yabanu hajama bijauka ya Muhammad ewe mtume Muhammad amri ya hedini ya hoyonsi pia ani hisa ani amri ya hedini ya hoyonsi pia ani hisa ikamiliha dukawe ni bandu ya kamili kabajabe kirongote na shabo zongo zihisa amba ya Muhammad qad tamma al-yawm amra dinakum isai kamiliha amri ya hedini ya hanyu wanqata ma amara rabbuka wa ma izo Mwenyezi Mungu amri shazo nizo uharazi zazo
anizonsi pia bo zisazikamiliha. Basi wakati unu mtume alayhi salatu wassalam faajma ashabak idawa pare ima sahaba yaho parawanzani waho wa akhbiruhum wabiyukaya bi anni la anzilu alayka ba'da hadha al-yawm, wabiyuka ba'da sikunu mi jibrilu sinahushishia haukaeza nugona kaudushisha njanu hamiye zisazihisa imesaji na kaunikiwayo ni rabbul alamina ni hereyo ani se komple eletre yani barua sahihisa risari kaza wale kifu ani barua inu zenogozo nsipia reza khairi reza shari zonti pia tisaso habi ya mtume pare masahaba parwanza nwaho parwanzu wa khairi uje ueleze mahadithi yanu ya Rasulullah. Wakati unu mtume alayhi salatu wassalam wa Jibril yamwambia zinuka injile masahaba wa akhbiruhum wende waambie ukaya anni la anzilu alayka ba'da hadha al-yawm, sinahushishi ya mtume bado siku wale waunu sefini sinoparona na nawe hakango dahu ngoreje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uhisa uamrisha izo ambiza uamila uziamrishe usauharaza izo ambiza uziharaza zonsi pia abo kabajabaki pardon kabajabaki mbaro gutsoka yonsi pia ya babasa faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur iwanzo na amini iwanzo na kufuru wajende wahundane neze resulta neze marunda ya hemru ya amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ne marunda ya huwaru ikao wabadingo ye dini ya Uislamu ya ukaya eda hubi hajo kurejelea wanu watu amini eda hubi hajo kurejelea wanu ikao dua amini Rabbul Alamin. Ikhwata al-iman wal-islam, wakati unu mtume alayhi salatu wassalam hafanya zinu ya mbilo yafanye haja ihambahirini haja hapara ima sahaba yahahe yonsi pia ruwa Makka wonsi pia atal Madina haja hunu Makka haja na Madina hawenjile masahaba yonsi pia fajamaa ashabahu hanjile masahaba yahahe wa qaraa alayhim al-aya hawasome aya raisoma banu al-yawma akmaltu lakum hato mwisoni hayo basi hivyo yaisoma yaitimizi fariha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ima sahaba wonsi pia wafurahi wa kahar mauzade he namna ikaudo mtume ya wasome ya aya yinu ani wajibiwa basi wajiwa wonsi pia qad tamma dinana idiniha yusikamiliha basi wonsi pia wakahar mafuraha illa Aba Bakrin badi Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakri mdemdu kao kajaka konta nema kaulu mtume ya yamba haukaye hakaujuwe zenongoza hababala fa innahu qad ightamma wa ata manzilahu wa aghlaqa babahu washtaghala bilbukai arangweshi khutba ya bwana mtume alayhi salatu wassalam yaitekeleza banu waruonsi pia wafurahi bali Abu Bakri uhanjia hamu sibahi henza he hodahoni hahe hindi haba yomwango wa hahe hashtagli sana uto la matsozi na ulila halafu ima sahaba wa mtume alayhi salatu wassalam wa ujwaza nongozila ka Abu Bakri haraje hodahoni hahe na ehede hajibalilia ngejuma ulila wotindasi kaheni yaondana na rongo wanruju shiliana yode namna ya Uislamu ukaeni ondana na rongo change lazima wanadamu masidamu wajushiliana wakati unu ima sahaba wende fasami al ashaba dhalika waishema sahaba zanongozila wa atau manzila Abi Bakrin walawa wende harma nyumba ya Abu Bakrin as-Siddiq wende wamwambia ukaya ya Aba Bakri ewe Abu Bakrin as-Siddiq lima tabki anongo hindrini dezihuli zao fi mawdhi al-farah was-surur wakatiga ungasi wakati ani ukaya ngasi harma furaha na uzade hema kalima kaudo mtume ya rambi yayo basi hamba alana abasainu wa Abu Bakri qad tamma dinana idniha tukamiliha faqala ya ashab antum
haba yenyi masahaba wa mtume Abubakari ngorongowo nguambiyo ukaya enyi masahaba wa mtume amba antum nyinyi la ta'lamuna kamtujua ma yusibukum min almasaibi kamtujua ezjoka muhundani ulihede misiba ijoka muhundani baada ya khutba ya bwana mtume alayhi salatu wassalam kamtujua shenge gamjuwao mjoka hamadami mkejuma ulila na uhuzuniha hema kalima ya bwana mtume alayhi salatu wassalam wakati unu hamba ama sami'tum ekamjaishia annahu idha tamma amruka ikanrongo ikamiliha kanrongo isede hata ikamiliha yabo ire ijanuka yangebungu zao wa hadhihi alaya ne aya mtume yarisomeayo alyawma akmaltu lakum tukhbir an iftiraqina ngeri juli zao kaya mtume ngujoka uri fariki kanaka ukadena singujoka ulawahum duniani yende akhira imana bangarondo wale wabukaya humdula wahum duniani balaza nongozi hisa la intiqalu min dari dunya ila dari al-akhirah wakati mwanadamu yahafa walaha lawa uharuma enyumba ya duniani ngudo haruma nyumba ya akhira akaharuma nyumba hatola haruma nyumba yinu ngudo hatola haruma nyumba yinu rajina nyumba ila hailekeza kabla ya jenda ngujenda hunre maslaha ya hayo kama nadam kajelekeza nyumba yinu ngujenda hunra nene itaabu ya hayo cha Mwenyezi Mungu arjali hasonsi pia ka marja yani yonsi pia ya hatu nadoka de daril akhirah nende ajalie ikeri lekeza rangudo wakati kaonga sihunu duniani wakati unu Abu Bakri ekamtuja ukayabana al-Hasan na al-Husain baada khutba inu wajoka yatima wa hili warashia mtume ngwajoka ya anima mrabaje kinga zija ngwajoka ya watsumba ani baada khutba inu warashia mtume wobo ngwajoka watsumba kwabwe kamtume hafu kwatina mrujoka walola na miongoni mwa warukao wahifadhi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de warashe wa mtume amba warashe mtume kama mtume hafu kabati dura kaba kamdendea walole tena abaza nongozi hisa emrume wa hao hafu ya abo ngwalindi yao usiku ba wojo wala wa duniani wajewende wa hondane nae harma idaril akhirah nade nyumba ya akhira wakati unu mtume alayhi salatu wassalam ngorambiyo ukaya wakati une masahaba wonsi pia ho Abu Bakri yawambaza nongozi nukate warashe wa mtume wajoka watsumba fasaraha baina al-ashab baenea ani makelele na zinenefu baina hema sahaba wonsi pia wabakau jami'an wonsi pia wandisolila wasami'a ghayruhum min al-bukai min hajrati Abi Bakri waishia wanrwajina itsoda wala wakaharma nyumba ya Abu Bakri ani makelele ani nezine nefu kadu wazililau harma nyumba ya Abu Bakri radiyallahu ta'ala anhu ghaira annana sami'na bukaahum wakati ula walawa baadhi yao wende hata wasuluhu mtume alayhi salatu wassalam wanabauka ya rasul Allah ya nabii Allah ya safi Allah la nadri ma halu al-ashab kartu juwa namne masahaba waliyo hakangwa harma nyumba ya Abu Bakri no namna waliyo wajuma ushemeza na ulila kartu juwa ezajiri ezawajiria ndongo hindini wakati unu itodo tokasingarishi yao anika ngwalilao hondaniha Abu Bakri wakati unu mtume alayhi salatu wassalam qama musri'an hahimi na yahaveze hahimi na ushebeza hawa andembiyo hata hawasili odahoni Abu Bakri ni Siddiq wa odahoni ahe mwanza mahemu para Abu Bakri Siddiq faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wakati unu bwana mtume alayhi salatu wassalam hajaha hunrwe masahaba enamna ikaundo waliyo walobala walojuma ulila hawahundu harmasheni shila hawauzisa ma yubikikum arongo hirini iza mtsanganya banu ani mlilao wa masahaba wahangu ndongo hirini za tsongeza ani mlilao wakati unu faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu
Sayyidina Ali hamba ukaya inna Abu Bakri harambia ukaya haishia harmaye aya warisome yayo ani haishia levushe lahum fariki wahaho kun duniani amba yastadillu bihadhihi alaya wafatikani ngedulishawe aya inu kango joka urikite kun duniani. Wakati ule Mtume alayhi salatu wassalam hawambia ukaya sadaqa Abu Bakrin hamba sabuzi Abu Bakri izo ya mwambiani izo deze kweli hamba qad qarba irtihali min bainikum isai wasili iqrubia umfariki wahangu baina ya hangu daminanyi wahana alwaqt usauja wakati wakani ketika daminanyi bawa hadha ishara ila anna Aba Bakrin a'lamu as-sahaba inu ishara nsauka ya Abu Bakri miongoni mwa masahabi kao wakana ujuzi halisi hamba inu ishara kwa Abu Bakri akana ujizi rahani masahaba wanrajina. Falamma sami'a Abu Bakrin dhalika rangubak Abu Bakri haishia Mtume yaza batsena saha sayhatan wa gharra maghshiyan harikelele bala hata havubama hayabonsi basi yabonsi ihtazza al-ashab masahaba wonsi pia ndi sori ndinda wa masahaba wonsi pia wanjia uhara bi ajma'ihim wonsi pia wabaka bukaan shadida wadisolila ililo shenda mno hatta bakatil jibal hata milima yaka karibu yabo ani yadisolila wal ahjar nane magaya yakaibavunia hao yadisolila wal malaika nane malaika fi samawati wakaho mbinguni wadur wal hayawanati nane maungu andeza hayawani zonti pia zakaho hunu boju nano baharini anizi reme msiba hum lawo waba na Mtume alayhi salatu wassalam ezi juwaje ezi nduzinzonti pia wakati kayo masahaba wanjili yana harma enda nyumba ya Abu Bakri ni Siddiq wa Mtume hakaujaya wa forme ya ukaya ndizo ani hisa wasulu kaya ngamu mrosini ani wakati sauja ntina wakati wo latabanu wanisanga mihonzi yani ngamudo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala loka ngamfariki iye dunia inu wakati ula haini sahaba thumma safaha an-nabi alayhi salatu wassalam kulla wahidin haina mzima hajuha hahimi ngejuma ani ngwa ujuma uambala sa Mtume na hunuka Mtume wakati kaondo yawambia ukaya bano wakati usawasili na mimi nsina wakati wa ulata tena haini mrubala hajuha wadauna rasulahum wahimi ani ngwala hao ya Mtume hao alayhi salatu wassalam mwele waje ikhwata al-iman wakati kama mwana nyuho hajaambia ukaya banuti hisa tisanga modo zangu rikana shekhi mjinivuni shekhi huo yopara fundi Hasani ibn Ali mzee wamegona mafundi warisomesa Mwenyezi Mungu jumrehemu fundi Hasani ibn Ali akausomea homjini Madinatul Munawwara baada ya timizi ya misomo yahe ya wasili wa harmansi ya Komor kajafanya wakati mwinji shaho huja haja harma ziara haja yazuru wanahahe yazuru ze famiza hahe imbaadi ya bala baka shughuli hapara harma shughuli ila endea ya idhio wanadamu hapara harma shughuli ila endea no sizemiyo ikana bezo ya hahe ende harma shughuli hiyo hadisaye kalimatul wa'dhi ya hahe afanyaye wa'dhi ya hahe hate wa'dhi iwasili bohari fundi watu harema nuwade baina he khutba ila wakati ula zanongozi hisa harengwa hawasulishiwa hoda honi hahe basi wasulishiwa na mangalema auliyaullahi habakoda honi hahe abokatsuroha basi fundi watu Athman ibn Qasim wode fundi watu sonti pia wode fundi ya msoma tena basi fundi Hasani hone sakame ngome mawali wa Mwenyezi Mungu hajihunduka ya vanuza nongozi ndo wade wangu wa mwiso hambie mwananya ukia ukaya enda waone fundi wangu umwambie ukaya karna hona na tena enda umwambie ukaya ndo wade wangu wa mwiso za nongozi hisa wa mwanadamu hamadasi
cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ema waliyahe yawe kujoma hanika ndo yako kaya dondi zo mru wala hajuha hajaona fundi Athman ibn Qasim hamabia ukaya fundi Hasani hanrumi yawe anambaje nhambe wema anabaje nhambe ukaya ani umsafara usawasili wonge akavjaya ulahe bahe sangu usafiri kwenda akhira na mangalie maauliya Allah wao ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya wanza dondi zo fundi hawasili harmanchi akomo kaja shinda afanya mwezi zanongozi hisa basi mtume ngaraja harme kisa gumna nguna kada nimtia hapo na Musa nukanga bandu ikao Mwenyezi Mungu yawabulia neema ya hahe mtume alayhi salatu wassalam wakati ule masahaba wahimi mzima hamzima ngwedaona humniko mhono na humnuka mzima hamzima masahaba ngwafanyao ye geste ya ukaya banu zanongozi sazi zihisa kabati zanongoza za saya wakati unu ikhwatal iman wal islam masahaba wonsi pia wafanye geste inu na banu emiri ngeli lao magaya ngeli lao emiri kabati mbahiru hata zefi zulo baharini ngizo juma usikiti hahom lao wa bwana mtume alayhi salatu wassalam baada banu wadahum hawa laha wabaka hardiha halili mtume alayhi salatu wassalam ho ranse masahaba yahe yeye bahe hakawlila kabati nongo nziro hamamru fariqiano namlikao hakamwanza na tuangalie mna msafara bala mnungu toja ende Maka bala mnungu toja ende Faransa wakati mria yani yaronsiyo ani famia hahe ani mruto njia ani mruto sikitiha hauka kuchujua eske ngojoka wa Parisa eske kunaka wa Parisa ujo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi mtume hawausia mtume sallallahu alayhi wasallama wadahum hawalaha wabaka wawassa lahum baada ya wausia asha haishi baada banu baada nuzuli hadhihi alaya baada ayinu ngiabila ukaya 81 yauma siku mengo minane no mweja waqila ngamba ukaya 50 yauman ngamba ukaya haishi baada banu siku mengo mitano lakini hizo pia ngazila wananao neze riwaya ngamba ukala mtume alayhi salatu wassalam aya mwiso ya hahe aya mwiso yamshishia daini ngamba ukaya ngabo ayamba ukaya laqad ja'akum rasulun min anfusikum aasha ba'da ayinu mtume haishi 35 yauman siku mengo miraru na raru ngabo la haishi mtu baada ayinu yasiha wattaqu yawman turja'una fi namriye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao turja'una ngamjore sonti pia ngamjore jei ngarirongozi wone Qur'ani wattaqu yawman namriye usikikao turja'una fihi ila Allah ngamjoko unajelea wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun baada ayinu yasiha ngamblao kaya aishi 21 yauma sihu mengo miili no mweja zinu pia zinu riwaya baada nuzul hadhihi alaya baada msiho he Qur'an kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam hakayamtume baada zanongozi nzonsi pia ya usia masahaba yahahe ya laha masahaba yahahe hambiye masahaba wambali hedahum sirini habaliwa hedahum sirini ende haheziwa ende hahea saada ala yawman ahea harmai minbari usmengo musiku fa khataba khutbatan akhutubu khutba ikawo bakat minha aluyun matsoyo nsipi ya lawa matsozi he khutba ya bwana mtume alayhi salatu wassalam yakahitekeleza wajilat minha alqulub miliyon nsipi ya irindinda hata zengozi anizadisori ndinda ani hizo ikaudo mtume yakahambia masahaba ya hahe wakati kao yakawalaha numlaho undo mlaho wa mwiso ikhwatal iman wal islam ibn Abbas ngurambia ukaya lama
qaruba wafati nabii arangu iqurubia wamlao wa mtume amara bilalan ayunadi lisala mtume haamrisha Bilal yende yahime ya wadhani fanada bahe Bilal hende hafanye adhan wayafanye adhan fajtamaa almuhajiruna wal ansar muhajirin dawanarikao wala Makkah almukarrama wajahu madinatul munawwara basi muhajirun au muhajirin walwanu watanganyiha wal ansar dawanarikao wanusuru mtume wayadungwa Makkah almukarrama hato wanazi jana watiti wanawashe wajawahima wakaufelisite mtume tala albadru alaina min thaniyati alwada wajaba ashukru alaina ma daa lillahi dai qasida nyitukufu wakausifu mtume katala albadru alaina ani umwezi urihelea hunu Madina hauka mtume alayhi salatu wassalam harijili ya hunu Madina wenge lazimu wajaba shukra ija lazimu li shukuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa neema inu yatuhele amalani urajina shahele ya Madinatul Munawwara na mangalia umusuhe dunia emijionti pia mnakharamu poranda jale ngujonjia yafisidishe wanadamu pia basinga baduke masantile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahime wasihane mihono wasirkile umji wa Makka wasirkile umji wa Madinatul Munawwara kabati mnaibenyenga wandajale ujonji harmu mijiyo mili yode miji mili ikawa badi yode yachula baduka ndajale kanunjia aka Mwenyezi Mungu hifadhi ila miji mitukufu ikawa ngabarobo kaya Mwenyezi Mungu nijele kanga Mwenyezi Mungu urengoza nyumuri za hatu yari renga mjini Madinatul Munawwara au Makkah al-Mukarrama simpaka mbabeka nande najisha komori nansole hande na feiho wozade kada hamada huo obongwe ema dajjale kwa na unjia harma wa mji wa Makkah al-Mukarrama wala kana unjia harma wa mji wa Madinatul Munawwara au kanga bo security zero ijo hanto siku huo yakakabati mrujo dwanji harma wa mji bari mwanzo ya njie yode security Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhwatal iman wal islam mtume ngujo paraye muhajirin wal ansar ila masjid rasulillah ngujo waparahum sirini hahe ikawa parahum sirini hahe basi ngujo huja salla rak'atayn khafifatayn ngujo jawasalisha rak'a mbili ikawa zon ikaraba khafifatayn doka zotsinde ngujo salisha wanadamu thumma saada ala al-minbar ngujo harma za minbar za hahe mtume alayhi salatu wassalam wa athna alayhi ngujo tukuza ndidoka ngujo vumiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harmaye khutba yahe ikawa khutba ikawa mawaidhatu ko yatoa yabo ani ngajouliza ani yemato nane miyo bakat minha aluyun imato ngajula wa ani matozi thumma qal baada mtume ngujo ukaya ya ma'shara almuslimin enyi kongomanyo la maislamu enyi kongomanyo la mu'minin wanawasha na wanaume inni kuntu lakum nabiyya mimi tikabu wanyi juu mimi mtume mimi tikaya mtume wanyi juu ukaba wakati usawihisa tikaya mtume wanyi juu wanabe hurongo waide mfu ratidwaza ukaya harma al-isra'i wal mi'raj riwone samanadamu ani namna ikao ya duniani wan manadamu nguduka hun duniani halola ngondo hula na bala ismu ya hahe ani itolwa ismu ya hahe ani ibangula munawar ya ismu ya hahe sisaivo leila bange ntabisha harma video ani ya ismu ya mwanadamu la isaizima haruma ani ilawh mahfudh wani ula uhisa tena ani usau utombe haruma balabahanikao barakallahu fik utola balaba usisi balabahanikao no bakau heya riziki yahe no bakau heya za amali zahe no bakau sisi ba riziki yahe mwanadamu ngujifikiru kabala yeye ngena muo na bala mwanadamu bala hafu basi mtume alayhi salatu wassalam hahimi harmaza minbar zahe hamba waambia ukaya ashabi ya muslimin mimi tikaya wanyi juu nabiyan mimi tikaya mtume
ani hama wala yeye zongozi ani apoza zongozi hisa rangogobwe makalima yala aboroti pia wanyamiza ahuishili ya khutba ya mtume shama tozi ya dungu harmaye matsoya hao hakanwa jokaya baada bala kwa nauona ani mtume alayhi salatu wassalam engarabao jesi mbaiza waru hamandasi ikawa karjaona mtume sha mtume hamba ukaya andukao kwa janiona wao dowanzani wangu hana mrikao kajaona mtume karjaona mtume karjani kwa bakhade karika wakati wa mtume sharjara mazi hadithi ya Qur'ani ngerambi yao na singare aminiyo kwa kweli raja mtume alayhi salatu wasallam nemruode arjaribu shida za ngozi hizo tipia basi mtume ngaba ukaya wao dowana wanwajo huja mimbaadi ya hangu kwa janiona wajewani amini na haribu shiria khairi mtume alayhi salatu wasallam Mwenyezi Mungu ajalie walo harma darsa yinu nwajoka hidunga ike sisi dowananya mtume alayhi salatu wassalam sisi dowananya na mtume alayhi salatu wassalam yakawavumbua baina ya he masahaba yahe ikhwata al-iman wal islam doka wakati unu sayyidina mtume alayhi salatu wassalam ambatika mtume wanyu juu sikamruahum nasihini sikamruahum parlian harma yadina Mwenyezi Mungu na mimi sikahama mwananyanyi ani mwenze irumbi ani hauka haini ndongo njema zonti pia timfanyili ani bo masahaba wa hangu sikahama ani al-abur rahim sikahama mbaba ufanyo irumbi ufanyo rehma harma wanawahe man kana li imrijo kaya harmanyi bo masahaba ya hangu usun mangu madhlama gena ruwika utimtaabisha hautimdhulumu na jusumu hono yabe ukaya Rasulullah usiku fulani tuni kama yunu fulani kujandreyeza Rasulullah usiku fulani unafanya rongo fulani nganzo haina mru ya rejeze memory yahe ili haina mru ajarenge qissa harba mtume alayhi salatu wassalam ikhwata al-iman wal islam garedele yawe qissa ya Muhammad alayhi salatu wassalam wakati unu habe ngoyinu hamba falyakum waliyaqtas minni qabla al-qisas fi yawm al-qiyamah hadi mrujokanga mina mbad ide manako ngamrejezi amrejezi hizo nambie Shamsu Sabah mjini Marseille na bawala mbeboni niwaambie ukaya haina namfanya namtahadhari emio ya hanyu ne malene ikaudori yafanyao mrunajo ukaya emalene yala ila rongo nziro hum duniani kadhalika akhira imrulo nadene ngodo hablokeha ala babi aljanna ikauri yangaona malene nga uzilili yao kakunjia beboni yode mwana kwa haini mzima harmasi narike juma urenda anasema narike juma ufanyili anarongo njema ejo kangena malene yafanye heni tartibu yonsi pia hata yalikide malene yalo nayo haukakartsuju wa ele hau maudu eda watasi hau damanu masihu kabati ujuo eka husawure mwani ne malakul mauti na bala hurenge msango wa 10,000 euro hurenge masihu ya jana masihu tsabili Mwenyezi Mungu harenge shumbe shahe endo bejo kwa uhima ne dene hiyo ya ilibe ikhwata al-iman yode maana ko mrunado sarusa hana mrunado dene na saruse yalibede ne ya tsudoka harma malene akadeja dene wiyo ani yorisa dene wiyo ani yonungwika yo puwa manadamu sheo angalie beka nguo yilo ni mwanadamu hamanda we utsobera ngono nziani hondoa naka ola laila tsola ngujo na olangu ni hiyo ewo fanya wobeza haini taratibu yonsi pia ani ukite nzia ila noili usijohondana na laila honziani hula haukahabi kangu hiyo abo tongale upule fusha huo kaya ani ngawe wala kuja hiba wala upara naye shairi hama ngawe mwizi haukeni wakatondo na ula mrikao doya huyao ngosojihuna na matwanzi ujundu kange lazimo udevie nzia ila kabati no ngonziro hunduniani hama malene haini ibada mwanadamu yefanya onsi pia chana rudeshe ya ukaya na tsudoka na malene ba mwanadamu hufa rtidoza ukaya harma ngabo mnasho mticho para bidayatul hidayah wode yaonesa ukaya mwanadamu yatilale simpaka yanzihe owasia wahahe yatie harma mtawe alalao hulala uhala shawala utiyamna barua hola ikaitso kaze ndo zedumkini hema suyala sharu wajoja waruka ewa
abantu malana jamna abaru ngena dene sayinu ya jumashongo harba ngena dene sayinu ko milioni ani namru fulani yabo usama sione zila rongo zao ika usauna kili wanuka na do jamba ukaya ngaranzori jumri kaya kahuya mbabaha tokano isa hafanya zanu ngole haisa isa hali kide haina manu yakahuidwa ayu haitowa kama tina ta mushkili wadere soka yonti pia ubungabo mimi ngamji usio mimi de wahandani ni musio ni ukaya na rirensi ufunga malene nyori kaudo mfanya wa mitsango mruna fanya mtsango unu na imani ngamfanya mtsango unu sha msufanya wizi ikati urenge ngamobo Mwenyezi Mungu njeni ulibe chaiti kengo ufanyo shawalo mwiso uerenga kuna ujula malani ujoka henda urenga ngojo change ya adresi urenga ngojo hama bala bahanika ndo ndio malakul maut hajaho parisa ngojo ko hambaje na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na singarjo ukaya ya huququl adami za haki za manadamu na manadamu izo zonziro hakezo ngelazimu laila wayabukano mimi njamsamihi maulana hakaya harenge kama yangu haihuzu harenge bishabala hangu halihuzu abuntu ndo humsamihi yabo zonongo ngizo trotar ke banadamu hesahafu ngejo kauli malene yando wanawahe wajamba kasi karna shida libe malene yayo mtili wa bwana mtume alayhi salatu wassalam memosi kwa janaza ija wajahum sirini hajahauzisa mwanadamu wenge na dene ablaka mwanadamu wenge na dene ya mtume hafanya ikhwatal iman ya mtume ukaya na mumswalia nyinyi ba mimi msumswalia abohone za ukaya ho swalia mrika wenge na malene abuka serariye kesina faida haka nere mswalie esalele kana humwasili tak ngene malene yala malene ngayo bo chaju hahe rimswalia swala zile kazi na humwasili basi mtume hamba ukaya na mumswalie bawode maana nyimiti na mumswalia babu hasahaba mzima bala harengeva maana hamba ukamimi ya Rasulullah ya hakana dene ya hinri hamba hakana dene ya dirhamunne baka sahaba bala bakatirege jukumu ya edene hiyo ngamjiliba wakatulada mtume yaja yahima dene masahaba wahahe wakauswalia ani yemaitila basi bo sharia ya hisa usawede hata warajeleana mtume hajamuuzisa yahuri bila dene amba ya Rasulullah wala labo tasido radhiyamrola raha ihora sabili ola mruha wasili wa msirini yahuri bedene hamana nyuho amba raha amba bora abo kama tena ngozakiri ensa mabala mrola hajatena hamuzisa yahuri bila dene amba alhamdulillah tilibida dene amba ya babasa ani haini amalika ndo yafanya haini amalika ndo rifanya uli hode zedu arizibombao ababa ndo joka humwasili ubungabo ngamjusio ikhwatal iman na umusiyani ya ukamalene tinongo nziro tinongo tulotoka ya haminga mparo ani nipasa 2000 euro endi nido joka uziliba endi nido joka uliba mbapisayo ubungabo nsokadan ndeke ninjiye ntiyamna mnaigume huo none seukaya sonsi pia ngari parao ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala no hahe juhud waje kurinjilia insha Allah ngari Mwenyezi Mungu arinjilia khair ngari jelo harma qissa ya mtume alayhi salatu wassalam nado mlawa hahe wa duniani ikhwatal iman mtume haba ukaya haina mrikao ngena rongo tiparom fanya mba urongozi ya mtaabisha au nguniyo bahiru jebanu yarenge qiswa kabla alqisas kabla usiku ikadwa wajo kurengana ze qiswa no siku huo do siku ikao la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bil qalbin salim do siku ikao kaina fai wana wala kaonga na mali bali mrikao hende na muo mrahatifu hende na muo mwema harmai akhira yahe wodojo rahati no siku huo ikhwatal iman atabanu idarsa yahatu kaitu hisa hakainu qiswa ikao yo kosto haku insha Allah ngaru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngarjo urjeleana maudu au jarirunga ya qiswa ya Muhammadan alayhi salatu wassalam na bandu banu babaki enroje ya qiswa yinu
obongo yabo en mndu kawanzo yaidunge ukalimilifu hayo ngarjo hibita uharma yesheni alqari Maulana Ali Magudu Zelera dazinuizo 19h30 ngarjo kaya en ligne ngarombao haine mndu kawange banu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike mwiso mwema sonsi pia rikfe harmale le shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu yajalie yaripuwe na rongo za malene, yajalie rtike na malene wala ritilibiwa malene haukaba kartina malene ritifunge malene usoni mwao wana wahatu wajo huja ya kama zero haoju shanari wa facilite ikare rilawa watike mrujo wala mbaba hotika muyambe wala mbaba no na facilite wana wahatu ikari lawa wake hamam baba hangu woya lawa hauka kabati mru jari himilia hauka hali kide haini mru yaka haini dene mziali yakaniyo hani haitoa watu si wanahahe anirikana tranquilite kabati mru jari himilia wanumba bahori hafanya jau wanumba bahori hafanya jau hauka hirini izo nizo lazima mwanadamu yazifanye rae jalawa ilo wanawahahe waje wakae ani hawema kun duniani na akhira. Fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى لقاء آخر إن شاء الله.